Yawan sekejing kop kwai doka. Bala penya dei traipung ba ts lengdo bat parlok. Kejaka kedai hangtai hajing king swear. Hajan surok ba mairang sakensi Eastern West Kesehil District. Katarik kendai tarik lai besan arhajar ar penriu. Kadar tiket juga jing kwai hangtai kelong tangsi hajar siru yang uwe kwai. Kapor sedang kwai kendai siteng step kan put saw baje jan met. Kendor kijing ai sobak tega singi ben kong arlak ba ar hadu basan kinyo marsilak bah reu lai pawajar bah nyeo bokra kendai bat baspeu kinyo marspeu hajar. Kendor konstruction hadu arpeu teli hakador ar hajar marwei. Kali gidai banyang haki parking bala krek. Hakte kasgi kena tarik kandon ro kalau kiro kebahit bah kadba ka tiket jengkel kudu gadai tang aspa si tiket patsan spa lai tiket. Kapor pun penil kaya kudu gadai lai baje tik. Hangtai pin la banjit hima pi hangtai mar kiladon arbanta. Bayo ya ka pras ke kong daka alto keten braneu. Dalam trek ya ka alto braneu hila bersim ruda kepisah kas lai lapinka baar silak balai silak padu basauru ndang yo silak kaporun bu jaka kan long kar baje hakate gasngi pratarik berabisan arajar berdeu da usit ni urumyang taradon kipa penken ya kapor bu jaka undi baita katiket Amsya abandi jingdi yikiba nabar klem dayo jingben laj no tang kiba di wi di kenyang bat i tiar kwai ente doka tmai prakontal haka ar pulai tarik menai besau arajar ar pun rew dilada pikwa ban tip kenya lani pikwa ban phone pila ban phone hakni kinembar kibang labu screen te perlokawan lada piwan kersan ya kaniga game ju BTS lengdo na kaliang i BTS lengdo in penkyu ya ki price lani ya ki collection ile kumba ijule haki snem ki bala dap te nalor ki dokharem ki barang bon bha kaniga pung namar kadai kapung ru umju ai kwai sngi bat umju pen kwai ru yano te nalor ntaru dang idang the sa pra kental haka arplay tarik te perlok sawan kersan ya kena game te tangkat ne kajing penpena kublai si bun kublai si hajar nguk.